apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nakapulis ka mait kura bakay. Handa na patag apapanak itakulas. Sa dinaw. Agpailiak. Ah. Inak mam agpasalon. Na. Pangalamit ti kwarta nga usarem. Ay kadamo jimpaw iti anak ta. Isupay lang ti usar ka. Iti bilid na ka maigatang iti pangkusina ti impawit na kwarta. Saan apagpasalon? Basit lang ba ti gastusak? Ay ibatim ti daduma. Amang ano di mo mapupuot ang kagastusum amain. Narigatan. Okay. 3,000 lang ti alaag. Muna. Magrubuatak nga rudan tapno sa anak amala daw. Sambutak pa iti biyahe. Siga magayam, nanakora, naimbag ngagsapam. Ay, asino ti agbiyahe ita, Rodel? Siya, nana. Mabalin ka din nga iti sango ti pagtugawak. Ay, pasensya. Nai-reserve mo tayo, nana. Na, awang makita ka nakatugaw. Napan-imis mo, nana. Ay, nawaw. Anong saan nyo pala ijilikod? Ta isumuti bakante, nana. Diyak kaya ti jay likod. Diyak kaya ti maipit no kwa. Awanan ti pagpilyan nyo, ta isulangan ti bakante, nana. Bayad po, pakiabot please, nana. Ay, nawaw. Apay nga no siya ti mangyawat iti driver. Ti pasahin si kadinaw. Disturbon nakpay laang mag. Ay na, anya nga ruti kayat yo tumayabak. Kit-kita nyo nga dayuat. Man ano ayan o iyawat yo? Ay na ba? Kaya, di kang kasta-kasta. Asino ti bambano nga mamangyawat iti plite ma. Naglala ikamag. Hala, Huston! Agsardan kayo, nanakora, tendino. Nakababayin ka nagitipada tayo pasayros. Hala, ito yung tiplitig. Siga, tsak ti mangyawat ka ni Rodel. Ay na, no saan ka laabakit sika? Busaan ka ba ka? Kanya ti aramida, ma? Huston! Sumardin kayo! Marurudak iti dayja akora. Kunamlan asino abak na. Di na kaiyawatan ti pagpletek. Ay nawaw, bay amon day jay bakla. Kasjay na talaga. Ay masarak sis. Di na kakayatin nga yawat ti pagbayad ko. Kaya nagpaparehas tayo met pasahero. O nagtaksil ako man Idi pay laang nga kasjay ti ugali day jay anana kora. Kasla sino nga agsasaw. Ngam anya pay ngay. Datayo latan ati lumiklik iti gulo. Ay no. Tsak paabak iti dayja abakat. Inton kwan si kapay ti rumuar adakas. Naon bibiyang ko. Maminsan pa yung aginarti talaga pagsasawa. Ay. Agronday dyan, no baybayan tayo. Ala, Huston. Sana nasaya ti makiap-apakat ni bigbigat. Madadala ang ti beauty bakla. Anyang oras nga agrubuat tayo ka, no? Alauna ko namat ni Manong Rodel. Ay, nalpas ka din ti ko na mga ilaklakad mo? Yes, nalpas. Sika ngay. Saan pa'y nga, Rod? Apay ngay. Awan pa'y ni Manong Rodel. Ipabaklay ko kumakin kwa na ti gatangag. O, diduatan amapan. Tulungan ka, nona. Oo, kabailam ka di? Ano fa?
Awan ka diti panagtalak mo kanyak. Sigurado ka, ah. Amang ano agreklamo kanto inton madamdama bakla. Oh, ti kunam tiyaka ba na baklayen? Ay, sana kasta. Madanagan lang. Amang ano, madadaal ti beauty. Katsak pa iti pabasulam. Sapay madlaw kagapgapom ija salon. Ay, naumay ka kidi nagado pala asaom. May kanta maladaw ta. Amang ano makaungot ni bakat kora. Tayo ka di pa nga grubat, Rodel. Anyat orasan. Urayan tayo pa'y dadino kan nona, nanakora. Ay na, naskan aya nga urayan tayo pa ida. Nasapa pa'y nana. Awan pa'y lat alauna. Ay na, una yun tikas toy. No di tayo urayan ida, awanan ti pagluganan ta nga agawit. Sapay siyak lang tinagbiyahe ita. Baka buda mo tinay ti biyagda. Ay, sana mabalinti kasta nanakora. Ay, yun na peso. Nanakura. Abay, lugan mo na tayo. Ay, agtal na ka man si kadita. Saan asika ti kasarsarita? Gusto nanakora. Ano san tayo latan ti aguray, wen? Sana balay, tawan pa'y mati alauna. Nakaadado mo aginat gatang munsika, nona. Ay, wala na, ilakok iti tersenak. Kargam siya matami ng tilinaon da ito ya jeep. Ay, nawaw. Saan mat anana? Awan man na, no kastoy. Maipit man da taon. Sapay ado, ti karton di taonag. Ay na, saan tayo ang makakuti na saya at no kastoy. Mamanday ta, Guryo. Ay nanana, kat agiin nanos tayo latan Anya ngay nga rod. Ay, saan? Tsak manusan ti kastoy. Kagapugapuklaan nga dyan salon ngam kastoy kidin. Awan imbis a fresh na tao nga agaway sa anan. Tama ipit tama dito'y lugan. Ayan. Ang nana, no di mo kaya ti maipipit, kano di yung maanusan ti kastoy a sitwasyon, agsi kayo latan, tapno solo yo. Itay agsapang agtep-tepel kami pa'y nana Demanding kayo launay mat. Ay napudno tinakuna ni nona, nanakora. Demanding kay launay, kat nagpapada tayo mutla ang apasahero. Uy, nga raw. Ira naman, nababakatan. Ay, agtal na kayo man. Anya dyan na damag ko, demanding ka kano bakay. Anya? Makiap apa ka kano, kadagiti padam apasahero si di kalman. Kasano mga men? Sakpay ti pangiyawatan da kadagiti plete da. Aduunay ti ginatgatang da dya ano na. Maipipit kami kredin, hindi kalman ni Jejip. Ay nawaw, day talaag. Sino kayo matisaan apumudot ti ulo na no kasta kulas? Abmong bakit? Si kalat na kumaan tinagadjas. Ngamin nakilugan ka laang. Nakilugan na, gam nagplete akmal. Saan anasaya tikas di nga inaramid mo? Kasanaw no saan nakan nga ilugan ni Ruel Inton sumarunaw. Ada nga rod kwartam pagtaksim Awan! No kasta nga raw, aganos ka. Agbalon ka iti ado kan atidog apasensya. Tatalaga akas jati kunada nga agkumyot. Santa mo't abak nang, tagumatang ta kumaiti bukod ta alugan. Ay, ni Mrs. Demanding ti sumungad nona. Umay sa gumatang dito'y tersena. Ay na, uray awan customer ko no kas ni Mrs. Demanding tumatlang. Madadalang ti aldaw ko no kwa. Gumatang akman. Sikang ti makikasaukan kwa na bakla. Apay ngay asyang, sika ata tersenam nga rot. Gumatang akman iti may salata sardinas. Ala, ikamon tapno pumanawen. May salata sardinas kunak. Hala. Dua kayo ditang nakabaybayag kayo mga gunay ay naapaw.
Oh, ato yung timay sa alata sardinas agat-gatanga, Mrs. Demanding. Anya dya imbagam, nona? Ay, adayamat. Ay, awatan nyo kit din ti sardinas agat-gatangan nyo. Kahit kastanan, di mon isupaw. May salaang matigat-gatangan nyo, nana. Masapol ka di pa'y nga isupot ko. Ay, nawaw. Kat anya kumapay nga'y. Kita'y pa'y nga gun. Orayak dito nga mawaman ni Rodel alumabas. Sak makita jilugan na ije paradaan. Ano samlat tati aguray bakit? Isulang mati mabalin na pakiluganam. Makapasurun day tao. Di kag sasaw iti kasta. Apay lugan mo ayak. Maladaw ako no kastoy laang. No nasapa ka kuma nagriing, di nag-first trip ka kuma. Aguray ka Nay, ada sumungad. Nay. Jeep sa ni Rodel daytan. Aywan, aglisi ka di tatasyak ti agpara kulas. Nas ka na makalugan akon. Jak kayat ti maladaw iti papanak. Ay na, abay nga itakalaan, Rodel. Nagparitirak pa'y nga may, Nana Cora. Ay na, impuspon mo kumapay alaang asap no sa anak kumamaan alada. Sana mabaling nga ipuspon, Nana. Tano kas tati aramidag, ang mga numa-aksidente tayo. Diskarte meten Ay na, nalalaing kayo pa'y nga mitisyak, Nana. Suggestion ko lang maday jay. Nga main kasla di mo ammo ti aramida. Nagsardon ka, nakababayin ka dagiti pasahero kada tuman, Nana. Nakabunbuntok ka, Marudel. Partakang pa'y tagmaneho, tapno sa anak amaladaw iti papanag. Sana mabalin, Nana. Ang mga numatnag tayo, delikado. Maladawak nga, Rudel. Ay di yung ipapilit ti kayat yo. No nabuntugak iti panagkita yo, di bumaba kayo. Rugyan yun ti magna. Sa mga makadanon kayo pa'y adagos iti papanan nyo. Anya dyan nadamag ko, adi mo kano inuray ni Nana Cora itay, Rodel? Kasanuma nga Nona, makapauma ti ugali na. Anya man ang tidakes ana aramidan nan aya. Ay, saan la demanding ni Nana Cora? Agin lalaing pay. Ay nawaw, talagamat day jay at tao. Kunana siguro a jeep na ti jeep mo. Ay, pudnotan ako nam Nona. No agsao, kasla kukuha na ti jeep nga iman maneho nga uray saan mat. Nasayat mat kiti tinaramid mo? Ang mga no isun ti pagbaliwan na, dahi ta akin na demanding na. No adda pagbaliwan na no ngay awan. Makaamumatan makarik na Saan matan nga ubi? Narabiyang ka mat bakit? Itamampay. Marurodak iti dayjay Arudel. Pinanawan na kit den. Anyat kahit mo saway. Di ko nakin kwa na urayan na. Anya ti naramid na. Apay kuma nga urayan na ka. Saan mo mat a personal driver ni Rodel tapno kasta ti aramida bakit? Ay nawaw. Iso abir nga sanda ka ni ti Mrs. Demanding takasta mo ti ugalay. Ti kaya mo kanayaw na sikat ti masuraw. Nakababain ti kasta nga raramidam. Saan ka mata makauawat kulas? Sikat ti saan na makauawat. Saan nga min na mabalinti kayat mao, akanayaw na sikat ti matungpal. Umuarak pa'y lagbet. Na. Ada na pataga papanak. Where are you going? Mapanak kita yan ni Rodel. At bakit rabiin? Awang bibiyang mau. Naskad nga sarita kami. Anya ter aramidan nyo dito balay katrabe, Nana Cora. Imayak ta kayat ka makasarita.
Amom ka di anarabianak anagawid, gapukin ka Pasensya kayo na, no di kayon kayat nga ilugan. Iso akas jay, ti naramid ka. Apay kumasaan, kat agbayad akmat. Di man din kay launay, nana. Ti kayat yaw, dakay akanayon ti matungtungpal. Awan respeto yo, iti padayo atao. Ay nawaw, nagadukit nga mumon si ka, Rodel. No awan kami apasahiros mau, awan pagbiagam. No awan kami met a jeepney drivers, awan met pagluganan nyo. Kakaasi kay magmagna. Mabalin mi met ti magmag na. Da kayo ngay, sa dino ti pangalan nyo iti kanan yaw, no awan kami apasahiros yaw. Uray awan ti pasaheros ko, no kas kada kayo met la demanding na nakura. Ano sa kun ati agtalon. No na, gumata nga man. May 1 kilo nga asin, may 1 kilo ang mantika. Ato ti bayad ko, Mabitlang nga rod talaak ti gatgatangam. Apay kasla ti panagkitam kanyak. Kasla dakayat mo sa wana. Ay, kwa. Adamat nakita anak ka flashlight anapan ija ayan niyo idirabi Asino nga idayjay? Ninanakura. Ay nawaw. Kanya kay tinapan na imbagakan ka. Ay na, imay nagiskandalo. Angam sa anak mo't nagpaabak Ay, kunak man no si kamanon tinagkid daw iti pamakawan kan kuana. Itian niya gapokot iso tinakabasol. Ay, pudno launay. Manipod ita. Agsautay mo't tayo, nukas dya ti ugali na. Narigat mo't no panpanuinuyan tayo. Agruam day jay ananakura. Nakman unapan ka iti ayan ni kumarim ita. Sa anak tuloy. Tapay. Awan nga ron pagluganak. Labas-labasan daklaang matang dagiti jeep. Daytaan ti kong kunakura. Agdinamag ngaminan dito barangay tayo ti aramid mo. Iso dayjay, didakan kayat nga ilugaan. Sa ngayon ita. Sapay adayo dya papanak. Tsak magkabailan ti magna. Ay, no saan ko mga may nakas dyan ti kinatangsit mo nga ipakpakat mo. O di saan ko makasta ti mapasamak. Di man din kalaunay. Anya nga ita, di dakan kayat nga ilugan. Ay nawaw. Anya ter aramidam dito'y balay na nakura. Awan panawon ko makiapa kada kayo tagbiyahe akita. Ay sa anak nga imay tano makiapa. Imayak ta kayat ko dagkid daw iti pamakawan. Ay pasensya ka na kadagiti na isaw-sawang ko ken ka barok. Pangasim ko matailugan nak. Ay sorry na nakura. Ang padasem latan ti aglugan iti sa balay. Ngamin no ilugan ka. Amang adumanan ti karirim. Narigatan. Ay, saaden, barok. Agbalbaliwa kaon. Sigurado kayo, nana? Wan, ilugan na kun barok. Ay, sige. Ilugan kayo ang pangasiyo ko ma. Tadi kay agbalin a demanding. Kayan respeto nyo ti padayo a pasayraw. Ano saan? Siyak amis mo, timang parwar kada kayaw iti unag tilugan kaw. Magmagna kayaw. Ay, wan, barok. Ikarek, agsingsing puta kon. Promise! Ay, nawaw! Respetuan ti pada a pasahero, tapno di da kaguraan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Iniurnos para it-script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.